Mutse mwongeye kwirwa nk'uko bisanzwe tugiye kugaruka ku bintu by'ingenzi tutari tuzi kuri telefone. Tugiye kwibanda kuri application ebyiri zigufasha gukoresha data z'ubuntu cyangwa se free mode. Ntibikiri ngombwa kujya wirirwa utakaza cyangwa se spending amafaranga yawe ku busa ngo uri kugura data z'ubuntu, muri kugura data. Mfasha rero nkwereke uko bikorwa. Tugiye kugaruka ku ya mbere, iya kabiri tuzagarukaho mu minsi iri imbere. Icy'ingenzi, uraza gukora subscribe niba uyibonye kuri YouTube, niba uyibonye kuri TikTok, uraza gukanda follow, share, comment, unayirayiking. Muri comment uraza kwandikamo ikintu cy'ingenzi wifuza ko twazagarukaho mu bihe biri imbere. Twagi uraza nunga muri Play Store yawe nk'ibisanzwe. Numara kugera muri Play Store nk'ibisanzwe, uraza ukanda no ngaha search, uzamuka no hejuru search apps and games, uhakore. Numara kwakora hano urandika mu ijambo ngo HX5. Urabona hano hejuru ko hiyanditse mu ijambo ngo HX5 VPN. Uraza urikoreho, numara kurikoraho uraza kumanuka ukore kuri iri rya mbere ngo HX5 VPN aware NPC tools VPN and proxy. Uhakore. Numara kwakora urabona ko ifite mega 28. Numara kuyesitara urabona zino ziri munsi niko bimeze. Uraza gukoraho kuri install. Numara kwakora ubundi urategereza wihanganye, urategerezaho gatoya. Urabona ko ihise yesitara, nubwo itararangira kwesitara ariko uraza gutegerezaho gatoya. Urabona ko yarangije kwesitara. Hano ngaho uraza gukanda kuri open cyangwa se uze muri galeri yawe urayisangamo. Uraza kwandikamo ngo HX. Urabona ko yahisize. Uraza kuyikoraho. Numara kuyikoraho uraza gutegerezaho gatoya.